Iya te mating gol te bener te. Tiro lempo. Ari gol tiro lempo. Gua bilang bang si disponibilitas tadi. Mekatabe na lako to pendeta solamente majelis gereja. Mekatabe na lako mintu di Potoronambe di Potoronindo. Mekatabe na lako rombongan mintu tu rampo lante lubabah kamasusan. Lagu gua makada lagu kita solanasang. Ondong pi laku mintu keluarga tu marasan ungkamayay inde to di pakaborok lasangan na puang lagu gua karampong kisolanasang rampung tutong kumilang kapasambayangan lede nopa na iya te dio nasara sita tena pelumpunan batang rabu rampung rampak susi tu tangga na misa ana misa tabangki misa marupa tau torotolino tutang lama susah siya tanggal tumai keden ni teme to di pakaborok lalu tangga-tangga parapuan keluarga malam membokok ya moto lagu gua lagu mintu keluarga selamat muira kamilan kamasusan palaki gua la tontong ko bibatang lantingai lede nopa na iya te jona pelumpunan batang rabu rampung marampa susi tutangana misa anda misa. Selamat laku kita solanasang. Selamat tahun baru. Lede nopa na puang tula tontong kamasiki. Puang tula tontong pasakiki. Ta tontong lolang lantelino. Si kamaya, si pakaboro, si kambaro mabalele. Kasi tamu misa ki anda misa laku tutuna lalang. Kuda semangat. Baik pada moto belana budak tesarat lami panata la adipi kita kamu toron nambe lantai tondok. Lagu gua selamat setaruna. Terima kasih kepada seluruh rombongan dari seluruh ya kelompok kerajaan-kerajaan yang hadir di Toraja Utara. Kami senang, kami bangga seluruh Bapak Ibu hadirin undangan hadir di Toraja Utara menikmati alam Toraja Utara yang cukup indah. Inilah kami di Toraja Utara sangat menghargai yang namanya toleransi. Saling menghargai namanya perbedaan karena beda itu indah. Dalam keluarga di Toraja sendiri itu dalam satu rumah ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Protestan dan ada yang dari gereja-gereja Pantekosta. Kami sangat menjunjung tinggi yang namanya perbedaan. Kami sangat menghargai yang namanya toleransi. Atas kunjungan Bapak Ibu semua diucapkan terima kasih. Karena Bapak Ibu juga hadir di Toraja tentu itu menjadi berkat bagi kami. Karena ketika Bapak Ibu datang hadir melayat seperti ini, tentu tinggal di hotel, bayar hotel, kami dapat pajak juga. Nah, Bapak Ibu jalan-jalan beri souvenir kami dapat berkat juga. Bapak Ibu beli baju Toraja, kami dapat berkat juga. Ya, apalagi kalau sempat nanti ada yang jatuh cinta sama orang Toraja. Apalagi tadi Ibu sudah mengakui bahwa Toraja Utara dan Toraja pada umumnya cewek-ceweknya cantik-cantik. Toh, si malam tu ini siatu manena. Nah yang nyate tangis salam pukade sama 1 meter kotor. Nah malotong ngomong atau pakai napori bangsia nama mana? Baik pada betul. Salama ala komintu keluarga. Kutolepa kukua karampong kisolanasan rampung tutung kami lante kamasusan lede nopa na yate diona pelumpunan batang rabu rampung merampak susi itu tangannya lamen kagari na komintu keluarga kita solanasan yang kurampanan temen kula maniru taruna solu itu malang dari untuk keluarga lo baik pada betul kurang semangat saya hidup kematian lah kupasunya buang umpas sakit. Tiada kata yang mampu kami sampaikan, hanya mengucapkan kurang semangat kepada perwakilan dari yang maha kuasa kami dan segenap keluarga besar almarhum diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan.
Selanjutnya ucapan yang sah katanya dari keluarga besar lembaga adat raja ini, teman-teman Sekretaris Jenderal Andi Aksan Baso Opulek Palete SIP. Ucapan yang sama SM Sekjen Andi Muhammad Reza Palete. Demikian ucapan buka yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam. Majelis Adat Kerajaan belum kering. Indah sekali dan besok saya akan melihat yang namanya negeri awan. Tapi kemarin saya sudah turun di bandara, saya nggak menyangka coba di sana ada kantinnya ya Pak ya. Kami kemarin turun kehausan, nggak ada kantin. Besok lagi ada kantin ya Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan semua masyarakat di Toraja aman dan selalu menjaga toleransi. Saya bangga dan saya nanti minta bajunya ya. Nanti akan beli bajunya, saya akan pakai nanti kalau saya. Dan kepada Bapak Pemangku, Bapak Thomas, terima kasih. Dan Thomas Tawalatu, aduh susah, Kapuangan Balusu. Alhamdulillah Kapuangan Balusu adalah Dewan Kerajaan dan deklaratornya MKN di budaya luhur. Karena hanya dengan budaya kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hanya mengucapkan turut semangat kepada perwakilan dari itu ucapan terima kasih yang melimpah. Dengan hadirnya LAKN Kadatuan Lu, keluarga besar Puang Balusu, Bapak Bupati Toraja Utara bersama dengan rombongan, merupakan suatu kebahagiaan sekalipun kami dalam suasana duka yang sekaligus Kadatuan Lu dan persatuan keluarga para raja di seluruh Nusantara merupakan bangsa sekalian. Dan karena itu kami hanya mampu berdoa, semoga Tuhan Maha Kuasa pencipta langit dan bumi akan menyertai keluarga besar Puang Balusu, keluarga. Semoga Tuhan memberkati dan menguatkan. Kalau soal langan di Pati Dok Saratui, maka nama dok pemerhati teman-teman tamperang itu tangkian suruh na teken ni panitia te tangkian suruh.
Ikua tarap papa sangat tu anta perang itu tangkian suruh te si tetena te ada lantondok. Mina terong te dona puang balusu umpatu papadea. Te dona puang balusu umpatu papadea. Tapi tak lebih sama jomai sabama burru. Jadi laki basabamu daripada di pertama jomai lo sanggang tahu. Minna tedote tedona Robi Popang atau Papa Irpin lau metalung lipu umpatu papadean. Minna baite baina Bapak Bupati Toraja Utara umpatu Pak Wai Mata. Baina Bapak Bupati Toraja Utara Laumai Lampan umpatu Pak Wai Mata. Minna baite baina Bapak Sekda Toraja Utara Rantepao umpatu Bapak Karol. Baina Sekda Toraja Utara Rantepao umpatu Pong Karol. Minna baite baina Bapak Sekda Toraja Utara Rantepao umpatu Pong Seli. Baina Bapak Sekda Toraja Utara Rantepao umpatu Pong Seli. Minna baite baina Poreta Lamai Bori umpatu Pawai Mata atau umum. Minna baite baina Papa Lia Sadan umpatu Papa Pascal. Minna baite baina Bapak Lia Sadan umpatu Pong Pascal. Baina Robi Popang Papa Irpin lau metalung lipu umpatu Papa Lian. Dempatu kartisin yaitu rombongan lagi namin tama mo rombongan dolong ina tapi manila bahasa itu karcisnya jadi manila dibahas atau temo jadi mohon maaf. Tedona Newita Jomai te teori umpatu papadean. Tedona Newita Jomai te teori umpatu papadean. Mina terote tedona ne Riani Jomai saluampak umpatu Pawai Mata. Tedona ne Riani Jomai saluampak umpatu Pawai Mata. Mina terote tedona Pong Kirsa Jomai Papua umpatu Pong Keping. Tedona Pong Kirsa Jomai Papua umpatu Pong Keping. Mina terote tedona ne Barto Jomai te teori umpatu Pawai Mata. Tedona ne Barto Jomai te teori umpatu Pawai Mata. Mina terote tedona ne Ateng Jomai te teori umpatu Pawai Mata. Tedona ne Ateng Jomai te teori umpatu Pawai Mata. Mina terote tedona ne Lika Jomai te teori umpatu papadean.
Terona Nelika Jome Teteuri Umpatu Papadean. Minaterote Terona ne Iren Jome Tagari Umpatu Papadean. Terona ne Iren Jome Tagari Umpatu Papadean. Minaterote Terona ne Seril Dome buntu kira Umpatu Papadean. Enna Paparian Jome pare-pare Umpatu Pongkarol. Baina Paparian Jome pare-pare Umpatu Pongkarol. Baina Papa Ardi Lome Baina Papa Ardi Jome Bua Palopo Umpatu umum atau pawe mata. Baina Papa Ardi Jome Bua Palopo Umpatu pawe mata. Mina bete Baina ne Maxi Jome Teteuri Umpatu pawe mata. Baina ne Maxi Jome Teteuri Umpatu pawe mata. Mina baite Baina ne Erwin Jome Teteuri Umpatu po Pascal. Baina ne Erwin Jome Teteuri Umpatu po Pascal. Mina baite Baina ne Wina Jome Teteuri Umpatu po Pascal. Baina ne Wina Jome Teteuri Umpatu po Pascal. Mina baite Baina Indosuri Jome Saluampak Umpat atau Porboting Umpatu Rante. Di sini kapiten tapi Rante. Indosuri Jome Saluampak Porboting Umpatu Rante. Mina baite Baina ne Indra Paraboting Umpatu Rante. Mina baite Baina pong Wempi Jome Saluampak Porboting Umpatu pong Seli. Baina pong Wempi Jome Saluampak Porboting Umpatu pong Seli. Mina baite Baina de Ines Paraboting Umpatu po Pascal. Baina ne Ines Jome Paraboting Umpatu po Pascal. Mina baite Baina Papa Grace Jome Jayapura Umpatu pong Kepin. Baina Papa Grace Jome Jayapura Umpatu pong Kepin. Mina baite Baina Petrus Parama Jome BTP Makassar Umpatu Papadean. Baina Petrus Parama Jome BTP Makassar Umpatu Papadean. Mina baite Baina Mama Flora Jome Jayapura Umpatu pong Kepin. Baina Mama Flora Jome Jayapura Umpatu pong Kepin. Mina baite Baina Mama Flora Jome Jayapura Umpatu Papa Pascal. Mina baite Baina Papa Sandro Jome Jayapura Umpatu pong Kepin. Baina Papa Sandro Jome Jayapura Umpatu pong Kepin.
Minna baite baina Edo Sola Cici Jome Jayapura Umpatu Pongkepin baina Edo atau Cici Jome Jayapura Umpatu Pongkepin. Minna baite baina Pak Kiran Jome Jayapura Umpatu Pongkepin baina Pak Kiran Jome Jayapura Umpatu Pongkepin. Minna baite baina Tomabi ataupun Omi Jome Pusung Umpatu Po Pascal baina Tomasi Pong Omi Jome Pusung Umpatu Po Pascal. Minna baite baina keluarga Pusung Jome Pusung Umpatu Po Pascal baina keluarga Pusung Jome Pusung Umpatu Po Pascal. Minna baite baina Bati Ate Marampa Mendoe Umpatu Papa Dean baina Bati Ate Marampa Laume Mendoe Umpatu Papa Dean. Ya, Toman saja. Diralat tadi bukan Tomasi, tapi tulisannya di sini Tomasi, jadi kami baca begitu. Tapi katanya Toman, Pongomi. Minna baite baina Bati Bara Tiku Pasang Laume Mendoe Nonongan Umpatu Papadean baina Bati Bara Tiku Pasang Laume Mendoe Nonongan Umpatu Papadean. Minna baite baina Agata Lolo Payung Ok Sibil Umpatu Papa Kepin baina Agata Lolo Payung Jomai Ok Sibil Umpatu Papa Kepin. Minna baite baina Mama Pirgi Jomai Ok Sibil Umpatu Pongkepin baina Mama Pirgi Jomai Ok Sibil Umpatu Pongkepin. Minna baite baina Papa Alpin Jomai Palu Umpatu Opi atau Ari baina Papa Alpin Jomai Palu Umpatu Opi atau Ari. Minna baite baina Pak Piolin Laume Sangala Umpatu Opi atau Ari baina Pak Piolin Laume Sangala Umpatu Opi atau Ari. Minna baite baina Pak Rian Laume Sangala Umpatu Opi atau Ari. Minna baite baina Ne Elo Laume Sangala Umpatu Opi atau Ari. Minna baite baina Ne Ika Laume Rembon Umpatu Poriki. Baina minna baite
Baina pong Ika Lomi Rembon Umpatu pong Riki Minaterote Tedona keluarga Nek Sawe Domi Buntu Talang Umpatu Papadean Tedona keluarga Nek Sawe Domi Buntu Talang Umpatu Papadean Kala Buntu Batu Umpatu Pawe Mata Minaterote keluarga Ananelia almarhum Lometikala Umpatu Pawe Mata. Jadi rampam toku resumaya sabab budak tu saratena. Ya. Tabe lako puang Laume Balusu. Tabe lako Datu Jong Mailu. Tabe lako Bapak Bupati, Pak Sekda, dan semua yang hadir. Susito sabana kuate ambeku Pak Bupati lampataru tengkana ko kita adat dente ki kuama palonto ke kami demai Pak Bupati ko pami Temangura. Palontona Bapak Bupati Toraja Utara solamente rombonganna. Angkai lako to Temangura. Tabe lako kamu tu miko manina yaman na padolo sa bala sulim tu Pak Bupati. Iya. Ya te tanda malina keluarga lana sorong tanda ucapan terima kasih keluarga yang mau diberikan kepada para Raja Senusantara, Puang Balusu dan Datulu. Ya te pangkambi daya to 1 ekor kerbau. Ya. 1 ekor kerbau. Ya. Jadi yate palontona atau tawana seluruh Raja Nusantara dan Puang Balusu ladipa pelelangan. Ladilela mate. Bandar 20 juta 1 kali. Daya Mayala 25 1 kali. 25. Pira? 26 lo Mei. 27. 28. Kapot terong te 28. Maafin duan 31 maafin duan 33 maafin duan 33 maafin duan. Minapa kumul lagi nih 35 langsung 3 kali. 34 2,5 kali 34 2,5 kali lagi 500 pental betul. 24 25 3 kali. Tahu mai? Mama Yopi. Yo 35 Telavina. Oh pas 35. Mama Yopi Jomai Tagari. Matingoro kami dulu tak mana istirahat ki lipatar itu rombongan ke betar. Ya deh. Sampai pira terong lai tingoro ko aku pandu komite Temangura mi matingoro. Ya tahu ulang lang kalu lau bagi gue dulu dipakai mengulang terong. Denda masai la masambayang do makan patoro juga di dulu tu manoko kami dulu mi masambayang manoko rasan ki Kasi kami naman kaya hindi katulog begini. Bisa.
Gandara, oh mana lo, mana 20 kurang pak. Ya tuh kamu pekamberan kilat tondok so itu anggotanya. Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami tiada henti-hentinya bersyukur padamu karena Engkau senantiasa hadir bersama kami, membimbing dan menuntun kami dalam seluruh rangkaian acara pesta ini. Dan pada saat ini juga kami mendoakan arwah Ibu Christina Raya dan saudara kami Desi Darius yang telah Kau panggil ke hadiratmu. Berkenanlah mengampuni dosa-dosa mereka. Izinkan mereka untuk menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dalam kerajaan-Mu bersama para kudus di surga. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak bersama-sama untuk menimba kekuatan dalam melanjutkan rangkaian kegiatan kami pada hari ini, besok dan lusa. Semoga Engkau berkenan memberkati hidangan yang telah disediakan bagi kami, dan dengan demikian membawa kesehatan dan kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yo, budak-budak lo. Tambah tenaga. Semakin banyak semakin bagus. Ya. Aku bagi tuh kayak di si bagi-bagi ki. Aku bagi tuh kayak di si bagi-bagi ki. Papanian panci apa segala. Yang ada yang jual itu dapur ni bengkan ni dulu ki bengko bisule. Ki berkoi. Yo yang ada yang papanian mi itu
membela-bela na bayi may papa niya may di prokom may. Guys, kita lagi masuk guys. Kita rusak mana? Bulungan Kaltara, Kajabi Toraja, tahun depan saya lagi. Ya, makasih Toraja, makasih Bang Baluso. Mento basaron kita ni sa propito saron ne. Sa propito saron. Yan takalibo ito labi kita lumpulo. Ganara banian lo banian bakit mo iyaku. Gimana katanya? Saya juga satu malam bisa. Dan melintang. Almarhum Lau Intikala Buntu Batu Batu Pawe Mata. Oke, baik. Oke, mantap. Kendari TV ya. Kendari TV. Hindi dong na di totongkon hindi na sa merupakan lalu apa. May lobet tuh. Itu siapa kaya? Mati mo, iya. Siapa lo apa itu Kapua? Iya, marole mo kaya ke. Iya. Ya kita namanya keluarga karena sorong tanda ucapan terima kasih keluarga yang mau diberikan kepada para raja se-Nusantara. Está bien, ¿eh?
Kami angkat orang pemerintah lantai Baba desa Sangka. Tanah rampa pa kami talinga dua mi palida maya maya pa kami suling bulawam mi. Ki pokana pisang arara mi kisabu pipa gantiran makareng mi tekamu rombongan latama. Rombongan na Nelika Teteuri rampo metanda mali marene nantero umpatu papa dia. Rombongan na Papa Ardi Bua Palopo rampo metanda mali mabulia bayi umpatu pawe mata. Rombongan na Papa Erin Samarinda rampo metanda mali marene nantero umpatu papa dia. Rombongan na Verla Tandung Labo rampo metanda mali mabulia bayi umpatu dia. Rombongan na Ne Arum Garing Pak Ivan Kolo-kolo rampo metanda mali mabulia bayi umpatu papa dia. Rombongan na Papa Surya Talung Lipu rampo metanda mali mabulia bayi umpatu papa dia. Rombongan na Karlin Mamasa rampo metanda mali mabulia bayi umpatu pawe mata. Rombongan na Chelsea Nana Nanggala rampo metanda mali marene nantero umpatu papa Kevin. Rombongan na Pongreta Bori Lombongan rampo metanda mali mabulia bayi umpatu pawe mata. Rombongan na Pongkirsa Papua rampo metanda mali marene nantero umpatu Pong Kevin. Rombongan na Papa Epi Tampan Bunga Bangkele Kila rampo metanda mali mabulia bayi umpatu Pong Pascal. Rombongan na Ne Aldo Palopo rampo metanda mali mabulia bayi umpatu Pong Pascal. Rombongan na Pak Hilda Rantepal rampo metanda mali mabulia bayi umpatu Pong Pascal. Rombongan na Willy Patanduk Makassar rampo metanda mali mabulia bayi umpatu papa dia umpatu dia. Rombongan na Pak Irvin Kadis ya Kadis Perkintan Talung Lipu rampo metanda mali marene nantero umpatu dia. Rombongan na Bapak Irvin Kadis Perkintan Toraja Utara Talung Lipu rampo metanda mali mabulia bayi umpatu dia. Rombongan na Limbo Tandirerung Kabak Perkintan Toraja Utara rampo metanda mali mabulia bayi umpatu dia. Rombongan na Pong Aldo Pantu Sadan rampo metanda mali mabulia bayi umpatu papa Pascal. Rombongan na Bati Nerian Tiro Padang Talung Lipu rampo metanda mali mabulia bayi umpatu papa dia. Rombongan na Kapala Lembang Sadan Tirolo rampo metanda mali mabulia bayi umpatu Pong Pascal. Rombongan na Pak Kiran Jayapura rampo metanda mali mabulia bayi umpatu papa Kevin. Rombongan na Kapasiuluran Daya Maiselak rampo metanda mali marene nantero umpatu papa Pascal. Rombongan na Pongodea Tirolo rampo metanda mali mabulia bayi umpatu papa Pascal. Rombongan na Papa Dipta Tadongkon Kesu rampo metanda mali mabulia bayi umpatu papa Tata. Rombongan na Pak Romi Tadongkon Kesu
rampo metanda mali mabulian bay umpatu papa tata. Rombonganna ne Malaysia tadongkon kesu rampo metanda mali mabulian bay umpatu papa tata. Rombonganna nene tata tadongkon kesu rampo metanda mali marene nantedong umpatu papa tata. Rombonganna Nadus Tambeong rampo metanda mali mabulian bay umpatu papa Pascal. Rombonganna Pom Karasko Tambeong rampo metanda mali mabulian bay umpatu papa Pascal. Rombonganna Dr. Yehezkiel B Marewa SHMH Makassar rampo metanda mali marene tenong umpatu Dr. Insinyur Thomas Raya Tandisau. Rombonganna alumni SMA Katolik Rantepao jurusan IPA 86 rampo metanda mali mabulian bay umpatu Tobalu. Rombonganna ini diralat. Rombonganna Limbong Tandirerong Buntupune Kesu rampo mabulian bay umpatu dia. Tak ada dilurus dikonfirmasi saja. Iya. Rombonganna Nekim Pantu Saadan rampo metanda mali marene nanterong umpatu papa Pascal. Rombonganna keluarga Nekau Pantu Saadan Matalo rampo metanda mali marene nanterong umpatu papa Pascal. Rombonganna Robi Popang atau Pak Irvin Talung Lipu rampo metanda mali mabulian bay umpatu papa dia. Rombonganna Robi Popang garing Pak Irvin Talung Lipu rampo metanda mali marene nantedong umpatu papa dia. Rombonganna Sekda Toraja Utara Rantebao rampo metanda mali marene nantedong umpatu papa Pascal. Ini ada ralat. Rombonganna Papa Ardi Nabire rampo metanda mali marene nantedong patu papa Pascal. Rombonganna Papa Yusri Rantepao rampo metanda mali mabulian bay umpatu maknia. Rombonganna Papa Miku Wamena rampo metanda mali marene nantedong umpatu papa Pascal. Rombonganna Pak Esti Makassar rampo metanda mali mabulian bay umpatu maknia. Rombonganna Pak Renol Balikpapan rampo metanda mali mabulian bay umpatu mamaknia. Rombonganna Kapal Lembang Langda rampo metanda mali mabulian bay umpatu maknia. Rombonganna Netito Buton rampo metanda mali mabulian bay umpatu Pariki. Rombonganna Bapak Damar Makassar rampo metanda mali mabulian bay umpatu maknia. Rombonganna Bapak Dion Fak rampo metanda mali mabulian bay umpatu maknia. Rombonganna Bati almarhum Laetus Nani Makassar rampo metanda mali mabulian bay umpatu maknia.
Bapak Lia Sadan rampo metan namali mabuliambai umpatu Bapak Paskam. Ia moto turumbongan laum pasaka kalena lamentama lantang karam buang boyo. Rombongan nese suka maju tanalu rampo metanda mali mare nina tene umpatu pawe mata. Rombongan Budi Bati Nepur Gare Talung Lipu rampo metanda mali umpatu papadian.